welcome back to Sunday Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Real novela Uthando Nesithembu. And ke guys ezibhlungu ukuthi ke ubaba ke uMusa Mseleku bathi ke ushawe istroke okwesibili after kade simshayile wayeselaliswe esibhedlela kwase kuphoqa ukuthi ke iproduction ime noma ke iproduction ithi washawa istroke kabili kwaphoqa ukuthi bameke for 2 months bengashothi-ke and uyambona nama-direction ukuthi cha bekunzima ngampela, they almost lost him, but-ke we are glad ukuthi-ke manje-ke useluleme ngokuphelele. Abanye-ke babona umfazi omncane kumakhwela-ke ekhala bakithi yobona-ke umnyeni wakhe ethi nje uyaqala ukumbona-ke enjeyana, bathi ukhokho Melon usheshile ukukhala efika nje uye kozophipha ikhehla-ke uma isimo salo sishuba, njengoba-ke amakhosikazi akhe amadala ebuye ngathi asekhathele-ke uye engasayingeni kahle hle indaba yakhe ngaphandle kamakhumalo nomacele. On today's episode guys, uMayeni-ke uqhubekile nokukhombisa ungayingeni nje kahle hle indaba yokugula kukaMseleku. Uthi-ke kuyamangaza ukuthi umuntu angazala lesibhedlela ngenxa ye-stress azenzele yena sona. Uthi-ke mhlambe-ke une-over excitement yomfazi omusha iyo-ke lemgulisayo phela nokujabula kakhulu-ke kuyagulisa. Bathi-ke abantu Mayeni akawushiye lo mshado mayengasamfuni-ke, kanti-ke abanye bathi kwi-Women's Conference uzobe ewu-chair, uzobe uhlalo kuMayeni ngendlela-ke abachaza-ke ngakhona. After today's episode guys, but-ke ngibonile ukuthi cha uMayeni-ke usamthanda-ke uMseleku ukuthi nje ngathi akaze avume ukuthi ugane-ke esithenjini. Ngimzwe uma ngabe sethi-ke naye uyayifuna indawo yakhe noma-ke inxiwo lakhe akhe nje laphaya athi qekelele kwabanye abafazi kuthiwa kaMayeni-ke kulaphaya hayi akungathi akazwani kahle hle nokuhlala labafazi bakaMseleku-ke laphana-ke eMzumbe. Mayeni uthi noma-ke esephuma-ke esibhedlela uMusa angezi nje kwakhe azofuna ukungineswa yena akayingeni lonto leyo. Hayi ngazuthi guys azomshaya kwesithathu-ke istroke lo baba lesithembu sakhe asimniki ukuthula nokuphumula. Omaqhubeka nje impela hayi cha, futhi-ke inkosi yami bekuyenzeka ngabe uyabachitha abantu labafazi lo mfazi oyedwa ngoba i-stress sakhe guys ayikho into enzima njengelento ephethe uMseleku. Yabona i-high blood inzima lokwangempela, futhi nje iyingozi kakhulu. Kusho ukuthi vele uyawadla amaphilisi e-high blood mhlambe, kodwa-ke mangabe sesimshayisa nge-stroke sesiqala ukuba yingozi-ke kakhulu. Asazi ukuthi-ke lama-target-ke ingane afuna ukuwenza uyobe wenzeni nini kanjani njengoba isimo sakhe sempilo sesinjena-ke nje guys. uMayeni-ke futhi uphinde wagcizelela ukuthi-ke lezi iy'ntombi-ke goma-ke uMpumelelo azoqile ukuthi azimitheli ngoba uMpumelelo useyingane uzozihetha, and sibonile-ke uMpumelelo ehetha-ke uVuyukazi ukuthi cha uMayeni wayeqinisile mayethi uzokuhera. So nje guys, yeah, that what was nakho bese kubuka laphana-ke kuthando nesithembu-ke namhlanje. That's all I have for today. Do leave your comment.